Intara ya gisirikare yo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo yarayiciriye igihano cyo gupfa abasirikare 25 bagirizwa guta ibirindiro ku rugamba. Ubu n'ubugera kabiri abasirikare bo muri Kongo bahabwa igihano kinini kurusha ibindi kuva aho leta ivugiye ko uyu mwaka kwizosubira gushira mu ngiro igihano cyo gupfa kubagiriwe n'icaha nyuma y'imyaka 20 kidashigwa mu ngiro. Ni inkuru ya Emery Makumeno ari Kinshasa, mwumva mwijwi rya Prime Ndikumagenge. Igisirikare kivuga yuko abo basirikare bafashwe bariko barasahura abanyagihugu mu kigwati igihe bari bahejeje guta ibirindiro vyabo ku rugamba. Bari barungitswe kurwana n'abitwaje ibigwanisho bo mu mugwi M23 bagize igihe baguma batere intambwe imbere. Baherutse kwigarurira uturere dukomeye mu ntara ya Kivu ya ruguru, bituma abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi batizabo barahunga. Uwunganira abo basirikare mu mategeko avuga yuko bazokunguruza kuri iyo ngingo ya sentare yo kubacira igihano cyo gupfa. Mu kwezi kwa gatatu leta ya Kongo yaragarukanye ishirwa mu ngiro ry'igihano cyo gupfa inyuma y'imyaka hafi 20 yarahagaritse kubikora. Ingingo yo gusubira kunyonga abantu yandurutse ku byavugwa ko abasirikare bamwe bahunga aho kugwana n'abitwaje ibigwanisho. Mu rubanza rusa na bene urwo kandi rujanye n'iyo ntambara yo muri Kongo nyene, mu Burundi hari abasirikare baherutse gucirirwa urubanza rw'uko banse kugwana n'umuhari M23. Abo basirikare barenga 270 mu kwezi guheze niho sentare ya gisirikare yabacira ibihano byo gufungwa imyaka iri hagati ya 22 na 30 kucaha cyo kwanka amategeko ya gisirikare yo kugwana canke kuja kugwana na M23 mu ntango z'uyu mwaka. Barafise uburenganzira bwo kunguruza kuri iyo ngingo. Leta y'u Burundi iremera ku mugaragaro ko yarungitse ingabo zayo gufatanya n'ingabo ziva mw'ishiramwe ry'ibihugu vya Afrika y'ubumanuko SADC mu gufasha leta ya Kongo kugwanya imigwi yitwaje ibigwanisho na cane M23. Wenda ngusubize nyuma ho gatoya. Iyi yari intambara imaze hafi ukwezi nyuma yaho Chiko na bagenzi be bari barasubijwe i Kinshasa ngo bagiye muri sanction, ariko birangira tuje kubona Chiko muri Ituri yagiye i Kampala hara mu bahema no mu Balendo. Hanyuma agaruka kuri tere, ariko azanye na Kabundi nk'abagenerali babiri bari bayoboye urugamba. Nyuma haza kwiyongeraho abandi bagenerali bagera mu 9 ni batari 8, kuko amakuru mfite nuko hashobora kuba harayobowe irura rugamba rwayobowe bwa mbere. Kabundi yaratsinzwe, amaze gutsindwa, hanyuma haza kuza abandi bagenerali 8 bamwiyungaho, batsindanwe uru rugamba harimo na Chiko. Ngira ngo mu ma video twagiye tubibona Chiko bari kumwiruka bavuga bati nave muri hoteli batamutwikira. Wenda icyo kintu ndagira ngo uze kukigarukaho uvuge kuri iyo operation n'ukunta abantu bashobora kumara urugamba rw'ibyumweru 3 ari bakeya barwana n'amasektere arenga 8. Uze gutubwira sektere nkawe wabaye hariya igizwe n'abasirikare bangahe, hanyuma tunamenye ngo abaziyoboye batsinzwe mbese ni ubutwari twabarushije, ni intwaro twabarushije ko bari bafite intwaro nyinshi, bimeze bite? Abariho wenda uhera nicyo narindi kugusaba ukomeze noneho binjira muri Kanyabayonga bakomeza imbere. Urakoze. Riya rugamba kugira ngo urwumve neza rwa Kanyabayonga nukuruhera Nyanzare. Buriya Nyanzare niho bari baje kurindira Kanyabayonga, ko nababwiye ko Kanyabayonga niyo ari capitale économique yabo, kuko ntibakoraga bonyine, bakoranaga na ba Julien Paluku. Buriya kumva ko Julien Paluku ashobora afite uburakari bukomeye cyane, nukumva ko atakaje Kanyabayonga, kuko Kanyabayonga ziranteramwe zose nibo babakoreraga komisiyo, bo bacukuraga, ariko ubucuruzi bw'iyo zahabu bwakorwaga n'abandandi b'abayobozi banzangi n'abakahonja n'abambindure. Umujinya bafite suko M23 yinjiye muri Rubero, umujinya bafite nuko bazi ko imari yabo yose yagiye. Niyo mpamvu baje gukubitira igikuta Nyanzare. Buka ko urugamba rwa Nyanzare n'urugamba rwa Kibirizi rwabaye simusiga, rwari rukomeye cyane, kuko bari bazi ko nibamara gutakaza Nyanzare, gutakaza na Kibirizi biraba birangiye. Bo bari bazi ko Kanyabayonga yagiye kera. Ngira ngo byumvira aho ngaho. Alors Kikuku bivuyemo, Cyara bivuyemo, Birunduri bivuyemo, Mirangi bivuyemo, Burindi bivuyemo. Bageze Burindi babarahagaze. Bageze ubwo ni bafashe ya Rwindi baramanuka Bicumbi.
baba bayikuyemo. Ubwo target yari Kanyabayonga. Kanyabayonga buriya iri hejuru cyane. Uri Kanyabayonga ubureba na biriya birunga byose bya Muhabura, Ntuza, Bisoke na Ntuza, ubu bireba hasi. Buriya AFC kugira ngo ikuremo Kanyabayonga ikijije ibintu bikomeye cyane, kuko ziriya drone bamaze gukomanda zira za CH4 bari bashaka ngo baze baziinstale hariya muri misozi ya Burindi, kuko uri muri misozi ya Burindi bura nka drone iri ishobora kurasa nko kilometero 150, buriya bagombye kurasa Bunagana biboroheye cyane kuko nta kilometero 150 birimo. Iyo plan rero kugira ngo bakoncentre maze bose bikosantre hariya, ntabwo bari bazi ko bashobora gutungurwa no kuraswa n'igikundi gito, kuko bari bazi ko kubuza kwabo hariya bagiye kurasisha ibibunda bya kure, bakarasa Rwindi kuko iri hasi bayireba hasi, bakarasa Gicumbi nayo bayireba hasi, bakarasa Mabenga, bakarasa Kiwanja, bakarasa Rucuru, bakarasa na Bunagana, ko bamaze kugira ibikoresho bishobora kuhagera biboroheye. Noneho bakagenda bo bamanuka ba celebratinga, ntago baje no mu mutwe bazi ngo baje kwa advancinga, baje bazi ko baje gucelebra ibyo drone na zirambunda zikomeye zirasakure bamaze gukomanda zigiye kuza, nizo bari biringiye ko zigiye kuza bakazinstara muri ya misozi iri hejuru cyane ya paraporo yaho espace AFC M23 zikontrola mu kabande. Iyo ni facteur ya mbere. Facteur ya kabiri, ingabo zose zo wumvise abo bayobozi uravuga kuko hariya hari secteur opérationnel eshatu zari zihahuriye. Secteur imwe ibifite regima imwe ibifite abasirikari 1200. Ukubye gatatu ubwo urumva ko secteur imwe n'abasirikari 3600. Alors ufuze ko secteur eshatu zari zihari ufashe 3600, nuba ngo 3000 ni 9000, 600 1200 ni 10000. Do hari abasirikari nibura ufashe meme les unités connexes bari bageze nko ku 11500, bose bari muri ya axe ya Kanyabayonga. Noneho ushizeho n'intera hamwe zari ziri mu akarakare ko nabwiye ko niho hari dikota zabo zikomeye cyane. Alors hari ikibazo cya mbere cya commandement, hari ikibazo cya kabiri bafite cya ravitaillement. Umuhanda kuva Ibeni ukazi Butembo ukagira hariya Kanyabayonga, ubimodokari ishobora no kumara n'imisi n'8 mu muhanda, kuko ni umuhanda yapfuye, kuko ibyo kurya byabwaga Kisangani n'ibikoresho bimwe bakabimandura mu muhanda bivuye Kisangani, ibindi bakabizana mu ndege ntoya bikamanuka Ibeni. Bari bafite ikibazo d'abord cya ravitaillement kitaboroye. Wabonye ko n'ibikoresho bari bafite niho byari bimaze gupangwa, ngira ngo twabibonye twese mu ma video, bakirindiye n'ibindi bikiri mu nzira. Facteur ya kabiri ya logistique. Facteur ya gatatu ni problème ya commandement. Buri komanda wese wa secteur yumvaga ko ari we chef, kuko wese ari en contact na boss. Mina kutuma kule yonde lisona ngai, yonde lisona ngai. Hari kibazo cya gatatu cya dysfonctionnement ya chaîne ya commandement. Ariko ibyo byose ni sur le plan tactique, sur le plan ya stratégique. AFC yabakozaga koryo, yamaze yakoreshe strategie ya economy of effort, irabakurura bose mu kico. Yarinjiraga uravuze ngo ibyumweru bitatu rarugamba rumaze ukwezi neza kuzuye kugeza uyu munsi le 30. Ira ntambara yatangiye ari mu kwezi mu mpera z'ukwezi kwa gatanu, ukwezi kwa gatandatu kose kurangijwe kuri entre Birundure, Burindi, Kanyabayonga ariko igice cya Bwito, ngo Kanyabayonga burye iri muri Bwito ikaba no muri Rubero igikindi gice. AFC M23 bisigariye muri Bwito, abandi bo bari muri Rubero. Ni entre parenthèses, ntabwo tusobanura byose muri strategique, ariko urugamba rwari ruhari gira ngo M23 nabo gukomera amashi akomeye cyane
kuko ruriya rugamba ngira ngo na Israeli strategy yakoreshwe Kanyabayonga kandi bakinjiramo ari zero more, kandi hararashwe amakompora make ashoboka. Ntabwo leta ishobora kuba yararashe amakompora asaga nk'ibihumbi 2,000 irasa muri position zaho M23 ariko bakavamo zero more, nta numwe wakomeretse, nta numwe batakaje mu rugamba ya M23, nta n'umuturage wapfuye, ariko bagafata amatekwa bagapfa n'abaofisiye benshi baba FRDC. Ntabwo turi buvuge tekinike zakoreshejwe, ariko mu byumve ko n'urugamba ngira ngo na Israeli, kuko nico gisirikare tuzi gikomeye ubu ngubu ku isi, n'abanyamerika bashobora gukomera amashi bari abasore urugamba bakoze hariya. Bukurumva ko kwa proteja nababwe ko yari capitale économique ya leta n'intera hamwe zabakoreraga. Kuhatakaza ni esheki ikomeye cyane. Urumva hari ingabo zisaga ibihumbi n'ibihumbi, hari ibikoresho cyangwa bimwe mwabibonye, ibindi bananiye kubitwara, ariko n'ibindi batwaye byari bikomeye. Ariko ni ikizere cyerekana ko ingabo za AFC kuzizera utakorwa n'isoni. Ngira ngo tudashasharije cyane, navuga ko urugamba rwa Kanyabayonga rwaza muri top 1 mu rugamba ruruta rwa Rumangabo, ruruta urwa Kagano, ruruta rwa Muremure, ruruta urwa Rubaya, ruruta rwa Gicanga n'ukuntu muzi ko habaye ND, ruruta rwa Bwiza, ruruta rwa Bambo, gukuramo Nyanzare, gukuramo Kibirizi. Kanyabayonga je peux classer ça muri top 1 muri strategie yo mu rwego rwo hejuru M23 FC zikoresheje kugira ngo zitabare bari abaturage bari bamaze imyaka n'imyaniko kuri operation ya Rudi Urunana na FDLR Foka. Yari maze hari imyaka kuva 94 kugeza uyu munsi, imyaka 30 bari sous commandement y'intera hamwe bari abaturage. Niyo mashi mwabonye bakubise hari n'amagambo ngira ngo abakurikiye mu Kindandi, hari wavuze ngo ngahosha abantu ba M23 babiri hikayo kandi bawite Olwanzo Lunene, abo ni basayiba benyu. Muhire wasobanura urwo rurimi sinduzi pe. ahoshi abantu ba M23 babiri hikayo kandi bawite Olwanzo Lunene, abo ni basayiba benyu, abo ne bagenzi banyu, niko numvise. Très bien. Abana ba 23 nanjye nakumvisha ngo mubahikaze. Ibi bivuze ngo umuntu wavuze muri iyo video icyo bisobanura, yavuze ngo ahantu hose muri bubone abantu ba M23 aho bari bagere ngo bafite urukundo rwinshi cyane. Olwanzo Lunene ngo mubakire ngo ni bene wanyu, kandi byagaragaye uburyo abana bahise basimbukira mu modoka yabo ubona bagendera hamwe, byumvikane ko umubyeyi ashaka bawite Olwanzo Lunene bafite ngo urukundo rwinshi cyane. Ayo ni amagambo ngira nkoze ku mutima, dore ukuvuga ngo hari ikintu gisha babonye. Ça c'est un témoignage. Muzi ko abandandi bari n'aba extremiste bakomeye cyane banga umuntu uvuga urimo Kinyarwanda. Muzi ko mu minsi ishize bafashe n'abantu bakajya babatwika muri ya rwandiko Kahongera yarakoze akiri gouverneur ko nta muntu uvuga urimo Kinyarwanda ugiriye. Ariko uyu munsi ngo ahoshe abantu ba M23 babiri hikayo kandi bawite Olwanzo Lunene, umundanda atemwanye ko ngo babonye mu rukundo rwinshi. Ça c'est quelque chose qu'il faut applaudir pour les M23. Undi yavuze ati, yabivuze mu Kindandi, arababwira ati undaza kubivuga mu Giswahili, abivuga mu Giswahili ngo habala ya mama yako ni baba yako, musikimbie. Aka kantu karakunsetsa. Ako kantu rakumvise. Nakumvise indaya ya nyoko niso. Indaya ya nyoko. Mbaraga ya mama yako ni baba yako. Yes.
kuvuga ngo umusambane wa mama wawe niso arababwira ati ngo iso yahunze yabasize ati nyoko aragiye yifatira umusambane we ati wese none urajya hehe ati bakiye mu nyumba ibyo nyoko ari buryeho nawe arabirya ibyo musambane ari buzane utakura kwabyo abandandi bancekeje kwe donc ariko hagatanga abandandi nibo bagaragaje akeye iri ku rwego rwo hejuru. Très bien, naho nari ngiye kujya bwana minister, agahinda gateye nukubona abanyamasisi, abanyarucuro, abantu ba Nyiragongo bari kwicwa n'inzara mu nkambi hariya kuri Goma, kandi abaze kubaribera ari bene wabo, tubishire no mu cyene wabo cya hafi pe. Ariko mu ndanda avuge ati mbaraga ya mama yako ni nini? Ni baba yako. Gagano kari kontento sindi kuye kamenyera kabisa. Ako kantu ntabwo uri bukamenyere. Kandi umuntu wakoresha amagambo ni umupasiteri. Kantu kihabara rya mama wawe ndiso. Kana niye kukametrisa. Ndaka kwandikira bwana Muhire. Kankoze ku mutima cyane. Ntayandi mahitamo bari bafite kabisa. Ntayandi mahitamo. Ntayandi mahitamo. None umuntu un extremiste wafashe umuntu uvuga urimo ikinyarwanda akamutwika akamurya, ariko akavuga ati yehe aho shabana babaye mu ventura babirihikayo kandi bawite Olonzo Lunene. Ati iki kintu cyankoze ngiye ku mutima cyane. Aribo tunahamagarira abantu bari mu nkambi hariya Mugunga, bari ara mu nkambi z'Igoma, mutoke murudie kwenu. Mbaraga ya mama yako ni nini? Ni baba yako. Kuko ntabwo yandi mahitamo ahari, kandi ntabwo urugamba rusubira inyuma. Ariko wasobanura ko kantu neza muri context uba yabivuzemo. Context yabivuzemo ni iki? Context yabivuzemo nuva ngo uwo bitaga se inexiste plus, nta kibaho. Leta babonye ibikoresho bari bafite, bari bazi koko bafite imbaraga muhira uko twabivuze. Ibaze secteur eshatu, abasirika basaga 10,000 na shizidashyizeho interahamwe, udashyizeho abarundi bo ntitwababara bari bahari. Muri make ntabwo hari ingabo ziri munsi y'ibihumbi 30. Urumva uwo mugabo babona ko yari se, afite drone, afite BM, afite za 81 za 82, afite za 37, afite za 12, buri section yari ifite 12. Ubwo urumva aho section ifite 12 za RPG za machine gun zari zimeze nka pistol. Ibaze uwo mugabo bari kudekriva warise ubarinze, bazi ngo arabarinze. À un certain moment bakumva bari gushakisha na general wabo ko yagiye munsi y'igitanda yihishe hariya muri Butembo. Akavuga ati aba bantu nubwo tutabashaka, nubwo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda, niho babavuze ati bagereranywa nk'abasambane, ati mafu atariko n'umusambane wa nyoko niso. Oxygene tugarutse kuri uwo mugeneral uburyo yahizwe bukwara akananyura no mu dirishya uriya Chiko, kubera ko tubona ari abageneral bagera muri 13 bari bayobora rugamba. Niye mpamvu Chiko na Kabundi aribo bari guhigishwa uruhindo? Très bien, ni kibazo cyiza cyane. Amabwiriza mu rugamba ntabwo ahabwa abayobozi bose. Hari chain of command ibihari, abuvuze nibo bari bakuriye chain, nibo bafata instruction kuri hierarchie kwa commandant supreme biciye muri maison militaire, kuko niko bigenda hari. Niba ngo uru rugamba nta nubwo leta major uyobora, ni president wenyine uyobora biciye muri maison militaire, uyiyoboye nitwa General Ntumba nawe n'umuruma. Niba ngo abo bakomanda niho babona amabwiriza ya mbere na ya nyuma
nibo basaba na autorisation y'imbunda zitemerewe kuraswa n'umuntu wari wese, niho basaba autorisation ati imbunda tuyikoreshe. Donc nibo barabafite briefing yose ya ruriya rugamba n'amafaranga yose nibo bari bayafite. Urumva ko uwahawe byinshi abazwa byinshi. Akanaba na mwene wabo wa Chilombo. Icyo ni très bien. Wa hafi nta nubwo ari uwakuri. Ni nayo mpamvu bamusispanze kubera ari akazu, bahita bamugarura bumva ko nyine niwe wari seul espoir yo kumva ko Kanyabayonga. Dusubiye inyuma gatoya, buriya intambara zose zabaye nibwo bwa mbere Kanyabayonga habereyemo urugamba. RCD yaragerageje ngira ngo abaza amakuru muribuka General Smith mu gihe cya RCD naho yarasiwe hariya, ariko ntabwo Kanyabayonga yigeze ibona ifatwa nk'ukuntu ifashwe uyu munsi. Kandi mu gihe cya RCD Mbusa yahise akata hariya barriere bayishyira hari Kanyabayonga, niba ngo Grand Nord iyoborwa na RCD KML, Petit Nord iyoborwa na RCD Goma. Nibwo bwa mbere habaye franchissement yo gutambukira barriere bakomeze nto bageze n'Ikirumba. Ngira ngo ya masaha bashobora ko bari kumanuka za Limbongo na za Miyobwe, mushobora kumva bwakeye bageze Rubero, ndangwa bakatinze baciye za ntuza za hariya Irukanga kuri Université y'Abadventiste, ukumva bahingutse muri Butembo. Ibyo byose ubu birashoboka. Donc c'est vraiment nta detail umuntu yatanga mu busesenguzi dufite. Nanjye nk'umuntu uzi kara karere ndahazi particulièrement, ko nshobora kukubwira village par village kuva hari Kanyabayonga ukuntu hose akurikiranye. Kandi ntimuntu kuva mu direna ibi ni urugendo rurerure, ariko kubona ukuntu bari abasore bamanutse bagakubita hari ahantu bakamahita bamanuka Kayina bagenda Kasando. Hari Kasando niho hari dikota ya zira secteur opérationnel, barambuka Kirumba, bishobora kuba bageze za Matembe za Limbongo na za Kipese ejo mu gitondo kuba ngo Kitsumbiro yavuyemo, ukumva tayari baragiye za Rubero centre nangwa bakahakwepa kuko nta n'ikintu nikihari, bakicira za Kimburu Musienene bagahinguka Butembo. Ibyo byose birashoboka. Vraiment uru rugamba ndumva ko ndenge bakinwa barobaka bazana kanda ya molimo, donc bafite colère yo mu mwuka kumva ko umuntu ashobora kubuzwa identité ye, akirukanwa akaba vagabo, akazerera mu mahanga, akaba impunzi idashira kandi afite identité ubutaka bwe. Uru rugamba n'urwo gushigikira, n'urwo kurwana, kandi intambara akaba yanyuma ikuraho kira kintu cyo kubura identité n'ibyangombwa cyane. Murakoze, ngira ngo ibindi turaza kubisubiza peut-être mu bibazo biri bubazo. Wenda utaravaho